Sanibonani guys, njengamanje siyahamba ke siyothengela umbonzo, anganoma umbonzo noma ingqoba masonto khona lokho. So hambani nathi ke siyempangeni njengamanje. We're gonna show you indlela yonke ukuthi sihamba kanjani, okay? Yeah, pause. Elani ngayinaki ivyamo khela besiphume inseleni yebo inseleni babani bukani inseleni ubuhle benseleni bafethu okay besihamba nyangahlezi ngilate ke la kwakumgqibelo before kuba umgqibelo olandelayo ngihambisa inqoba masonto akwambona umuntu ohleze late kanje imem wayikhipha 2 weeks before umcimbi abanye bakhipha kusaselo 2 months but ke it's okay ulindo wangikhumbuza la ukuthi ayibona ungayazi ukuthi nginengoma ngomculo mina uqani imlaleni. And then safika la bese siqalile ke la ukuthenga sakhohlwa nje ukwenza ivlog salibala ingoma lindo yena ulindo lo ucula le ngoma ade ngicula la manje hayi ki grocery esagcina siyithengile kwaba ama trolleys out3 mangaphosisi but yonke most of the things as we were 10 yabo especially lezi enkulu. Okay, this was my mama's last grocery and yayingakapheleli phela guys because kunanomqomo la unanenqoba masonto so umqomo nawo awunezinto zawo kwakusamele ngiyithenge ezomama zokwenza itiye maphenifa ingubo zokulala yabona inganakuleli kamera lamanuka sekhale libizwa ukuthi semavungwini. Okay la ngase ngithengile sesibuyele eThekwini nomuntu wami sadlula enseleni ke eKFC sathenga eKFC. And then ke sasihamba la sesibuyele emuva ke sihambe siyacula siyayiphaphela kumnandi nje shame angibore ngihamba nalomfana sathenga ama power play because mina ngingisayazoyothunga outfits ngangena outfits njalo guys usaturday already nayo futhi ngagcina ngithunga night before nizoyibona into engagcina ngikwazi ukuyithunga on that week kwakuyigipa zabo but nazo futhi zaziwu last minute kwayizona. Okay la sasihamba then ngathi othinzipho ngizenze ngalo Sunday because the following week sekumcimbi enanginasikhathi ngaya kuJulius ke bafethu lo lapha ya ekule saluni yolusi yakudala so ngaya kena ke wangenza into yamehlo ubanibona nje njengoba nibona nje guys. And then kwaba ke uMandela ngangisho offer nje ngenzipho zami noma ingabonakali kahle lana but nje ngangikhombisa inzipho zami ukuthi zibaba what and then nalanga ngisanikhombisa inzipho zami bafethu ngangisanisho ofela yongaze ngazithanda inzipho zami namanje zisenje icabanga namanje zisenje. And then this is some of the alcohol esabuthenga nomuntu wami and then ke sahamba sayikhaya and then it was usuku lomcimbi usuku lomshunqo ke this was mina abangani bami sasingaphaphiwe kule moto kwakugcwele nje omaqina sibodwa yabo ngase sifikile ke lana ke sesiphapha kubona umakoti lapho mangimshiye ekhala kodwa mina bukani ngibhengane yisibhingane and then safika kwaqala la sasihlela izinto ke yabo silungiselela ukuthi laba bayoqoma behambe beyoqoma ke and then maseke ke mina ku different ke la kanto koza kwenziwa njengalezi indlela enzenzayo nihambe niphapha nihambe ningene awungeni la uyalinda ngaphandle so basebehambisa umqomo ke la ngalinda ke ngaphandle ke yangena ke crew yami ke bangirepresenta mnandi la bafethu angazi ngababonga ngani bafethu yezwa ucabanga uhleli ngaphandle uzohala ukuthi kodwa Jesu kodwa ngihlaleleni ngaphandle ngabe ngena ngaphakathi nami ngizo enjoy so kwakusa umqomo ke lo asikakangeni kwinqoba masonto. Okay ayibangena laba sebeyongena ngaphakathi ke kunaliqhiza lami ukuthola indisha yami ingane sikabhuti wami ke le bafethu hayi bahamba ke sebeyoqokisa ke umyeni wami ngoba sebeyongena ke emzini bafethu sengiqomile guys sengiqomile ayibo ingane seyishawula indaba zosha ujenga ziyoqoma imeni yami sengiqomile we guys ngiqomile so la uyambesa umbese umama umbese ubaba yabo kwanayi nje yonke into esasoqoma ngayo la ayibengasasini ogeli ke nangokhwena akho sebemtholile bamcinge bamtholayo so base bezombesa la usezenza into enamahlungu kodwa uyaphapha. Okay fine ke yaqala ke imbesa ring session nakho umndeni wakubo ke longa umengala
Hhayi ngiyakutshena kwakungimnandi, kwakuyi-wonderful day. Uhale ungaphandle naloko iqhikiza lami Nkosi yami seliyamgqokisa-ke amaqhikiza ami aseyamfundisa ukuthi kugezwa kanjani. Anganoma bezokuthiwa umuntu amagevini bakithi yazi le seshini iyeyisa le then kwase ngibeswa-ke obaba-ke lana yabona-ke nje ukuthi yonke into iyashesha guys yabo ividiyo isheshe kwakusambesa emini wangala on the side. Manje laba sebefuna ukumshaya kanibukeni uyayikhetha uhlakaniphile phela lo bamplanela ukumshaya kafundi nje bembuza uyalwa lokho ethe nje no ngingakwenza konke kodwa ukungiboza khohlwane yabo nje kwaba nekhoboshini encengwa ukuthi hayibo ndoda awulale ngeke sikushaye bemsabisa besho zonke lezi zinto ababezisho. Yabo nje bacuthile balinde nje ukuthi nje walala nje yakhala. Hayi wathi nje umuntu wamkhohlwane ngeke ngize ngilale, angeke nje ngize ngilale nhlobo ucula nje mina ngizohlala ngingashona nelanga manimele kodwa yokulala angeke ngize ngiyenze. Hayi wahlala yabo nje nayo le video inde kanjani gazi yasheshe lokho egolozile umuntu wami ubletlozi. Hayi kasho ukuthi kukhona uMagamede akahlulwa lutho-ke nango-ke eseshaya umuntu wami hawe ma wabaleka Nkosi yami. Okay kwaqhuthuka kwasengena kuseshini yobaba-ke yabo ubaba nobaba ithola ibhodlela lakhe-ke ne-tray lakhe nezinto zakhe. Bukani le ngane yenzani ubabezala wami bafethu xolo wafenza umshaya and then yabo wagiya ubabezala wami wagiya hayibo wagiya hayi wadlala ubabezala wami. Ngiyakutshela wena mfana wami nakhu-ke la kwase kuzombesa umama nemamnendisha yakhe nezinto zetiye nesinkwa nephinifa. Amatshalo base bewatholile vele ngelanga lebizo so base bezothola lokhu-ke hayi and then ngala kushawa ingoma-ke bese omama besayabo besababizile-ke sethi sine ingoma-ke manje-ke intombi zangakithi siyasina-ke yabo mtase. Hayi kumntase wayiwele lami yasasifanisele by mistake kodwa-ke ngoba wasekhaya ngibamba 19. Hayi and then-ke nazi-ke indisho zomama-ke omama balakhaya sasobambe sibabe-16 so you must know ukuthi kwakungadlalwa ngempela la nabakoma bami sebengenayo la yini-ke Nkosi yami kodido nabo-ke sebehleli Nkosi yami omabami-ke. Hayi nazi ezami lapha zibhizi ayithule kwenzeka isiphithiphithi nje zibhizi zona zayishaya ingoma ziyidlalise. Ngiyakutshena mfana wami hayi babengapheleli-ke lawo ma so nje babesazophelela-ke yabo umama nomama beqoyisa iphinifa lakhe anikezwe indishi yokhe azophuza ngayo izinto zakhe zeteli ezisendishini. Nkosi yami kwaze kwamnandi wathi wonderful day kwayisho buhlungu nomhlaba. Hayi ngiyantshela kwasembisa no-anti la Nkosi yami vele waba emotional u-anti engabiwa emotional yosayini Nkosi yami wakhala omunye u-anti akasekho-ke uhlalelwa indodakazi yakhe ngoba nibone nje awu bajabula-ke Nkosi yami-ke kodwa u-anti yambona sephatheke kabi akusekho mnandi. Hayi and then-ke kwaba yilokho-ke and then-ke la yaseyibuya-ke intombi seyijabule-ke la uthi ngizisane waphela njalo-ke umqungunyeza manje no-part 2 weNgcuba Masondo washa.